Guswa wa hinsi ensemu na wedi ekwa kopiem ewo Goaso mahene na Kasee busompra ese hwebu pa no ase Goaso mpotem ho no no bamba ho nsem e ya to ape sede amrantie ne mabunu na boabo ho ano na obehwe se ne gangi mini wesi etutura sem afi wo mu nso a enum nu bone wo hodo aya akuaku a ha dwen pa wo de nsem nyina to dwa bra wo de hemfo mako enan esi adwa so e wo na hemfie for Goaso mahene na Kasee busompra e de sansemi to dwa bra osi ahemfo nketo nan e wo na hemfie ho na o kire mu se de emabuno wo Goaso e de won ho ahye wi num mu no ha dwene pa bambosam nso enkoyi o mu se ne animu ya na nanom ebetena se aka wontirabom no ahwe kwan ye o de hyehye yebegu akwan mu se bayi a wono mu a abosese ewo miame ya wodo e de ho aye wi base ni nyina no obekere wo mu ka kire Goaso man so akaso se na yanhwa akromfo a o ma hyase e wo Goaso e dia ne ani police for eye yanhwa kronin tamu ba bia enne ho megalam say no ho ne aya no Goaso man megalam say no ani wi okasa ya tia mi rakasa mrantia emu wi o Goaso krom wo ya brantia nya brantia seme me ba betu o muso sa kasa ise no ne makro no ba krom ya tia wo de oso ba no ma wo de kwasu go na chi wonom na abada ma obeba ofie okasa na mo so ba gina krom finfiri na dia tuatu ankofo aso de ene o mo hweye okasa o mo hweye nya dia metena se ama o mo de wi age kro na oni nyina mu no Goaso sompahene na Kwame oba enso edito Adom Kasee enim se wotai na Kasee busompra echi denden e wo gina bia wo besie sanse eno ene beboa won kuro no na wa agenda kese pa edema buwe ese agenda bia na wo a wo pese ho to anamo amakro we etu ko bia ya disappointed ya beta na chi ama aduma wo pese ho ye amakro we etu ko no ya beta na chi ama na ya aduma na ya ka se ko we ya ka sanity ya ta me kusho sense na record this year 2023 after say manya sa tu no we ya ta me kusho sense sanity e ba ko we